Yamamu akwaba. Afeka siyabonu mu enchiremu enye. Mika say enumere nipa mienu. Asukuni baako kan ho onum ko school. Ewo Christian Methodist Senior High School. Ewo krabo premante mo prebia muda sese no. Emu edin ye pa ni nyina ne se. Basa ye bi ekọ so school ma school no nso. Ewo new apreku no waga South. Mensinim ewo krabo premante nim. Nankra no echiremu se. Endrata na ye wata. Na ye ogefo abosome. Ne da toso aduonu nson. Emfempem mienu ne aduonu num. Ena mofra ni bi echiremu se. Wanu mankasa danfo bakwa so school ne ebo ne homoden. Etimatam wanu mo phone senti. Wanom egi eye phone no. Abemwa no so chirem se phone no onimu ho hwe ni senti nyade ono na afa. Ena mbisa ne se krache. We wuchi anase no so de mechi na nso manfa nche no. Ene aburo pa esefate wani entese ye ka kira okram. Na enka ne chirem se school fu edom bebede etu di abante yachi. Esibirim ne sa papa no sum. Abemwa atumi dwane si krom. Ekwewura obi shop mu se owura de adrei. Ye pamia agye menkwa afrim de omani afa misiem. Nanso school fo mofra yi antrefo ewura shop num papa banche ye ni so SSS store ho no ma bebre na wa meka sei no. Emrante wanso mo eye new apreku aga South mensinim eka kire mofra ne se na school fo de e pa na moje. Samba tina na madamfo school nimpo se wafa mo fumpo a ese mu kuna agye ne nkra afrim ne samin. Entimante ne so kirem se de ye kono monte asema school fo no. Entimi ema wo fo mo maden so eno mu di sie ni wa meka sei no. Emafani me ne pepe ya muda sese no emu edin ye pam na nka ne kirem se enipa omo wo eye new apreku kro no mu ekirem se omo hwa school fo na modern bon ne ma bi omo ye no mo hu ne se sabe enu bon na mo fra yi bianom ena ma modern ma mudi sabe sanse hunu we ni sente no wonom entwe fa ma kwa basabasa ye no etimi enkoso kra na meka se Ghana Post Service ene metu service na kopi ma meka se adwebro etimi abanabafo na mo bro no edin sam to general office adehia one more ewo eye new apreku no waga South. Mercy mo din sem so edeto essential for enim. Ya boya homo den say yensa ebetimi aka ne de asomo na ensem no emu ade. They come with me that meet. I still want to meet a guy and I go and tell the they won't go the dancing. Now they come with me that meet. I still the boom. Hold on. DLFM 106.9. Wait for the that she will do it. The evidence, relax. That is not video. Don't do the evidence. Hey, move over. I never come here. And I go and tell the they won't go the dancing. Now they come with me that meet. I still 106.9. Hold on. Wait for that she will do it. The evidence, relax. That is not video. Don't do the evidence. Hey, move over. I never come here.
Mu ada mamu posku. Mu posku mu mamu posku. Mamu posku mu. You do like this. Okay. Enti dede ya woti ye ene ani no ededi kan abofra na wonom abuna paper na ba Facebook no so a DLFM 106.9 ye video na to so nti uba benya bi ne watimi ahwe bre hwe ekabo primantamu niwa preku Christian Methodist Senior High School Ghana baby yadre emoden papa okreim ye ba sa de ya bra bofrai manani achi apai na nimu nyina hoho je se na ni nyina kura kata ese chache mofrai Senior High mofrai dabi na no achi na positive akopie mu ho no bi nso kire mu se ba ya betumi abana mofra no enkwa ho etumi akora mu moden ya eje wono mutata de ma kofie na boa masomdwe etumi de hine wo school no so emu. We are going to give you. We are going to move all the females first. We will escort you to the roadside and you take your various cars to your various destination. Please, we will go in 30 badges, 3 lines, 10, 10, 10. And the police will escort you. Don't leave the line. Just be calm so that we'll go with you and you take your various cars to your homes peacefully. Please, I hope I'm clear. Yes. 10, 10, 10. And the police will escort you. Don't leave the line. Just be calm so that we'll go with you and you take your various cars to your homes peacefully. Please, I hope I'm clear. Yes. Thank you very much. So we start with those going to Kaswa, Mamobi, and Numa. I think I'm clear. Yes. And Tiania Uti Yansia post from Kopiemo. Ewa Christian Methodist Senior High School, no, Ewa New Apreku. Ewa ga South mention mo ka bopre matemo ena wote so omudi mo frene no de makofie na bona ho ba mbonsem etimi ato dintia nanso ya da sore ya de asi ewa ka bopre matemo dane da ye mo frene ye nim de ekoso de bi mpo kirem se mo frene asa se be modum numbone enubone bi aka o ma no ena ma basabasa ye no wane mo ye ntiche se wodwen ho a wonti ase ewo kreyim Ghana na ye wo mu yento aka se mo se enko pie mu ewa tifedo matenim na meka se nipa miensa kana na eja hwe no nyina da ma ye kase wo hu wonum mpa enya de abetumi akere wonom anipa ban na asem wei asiye ewo nanik eno no ewo bunkurugu eye nakwanduli ewo north east matam nim ewo atifedo matam na asem wei asiye na dua yada eye fiade ahamache ena asem wei asiye na kan ni kiremu ni sei enipa mako miensa wonum awuo no ba ko ka ho oyo chekire ni wanyam finhia no aduonu ensom na titani ni den ade nasilu eye magita no yobia na se efri walewale ewo west mamprusi eye mensenim ewo tifedo matenim na hwehwa betoja ekirem se okyerekire ni no okopie mu ewo nanika ono no okirade no bedi sem finhia benu abomade akosom Ghana for sa make say fofia ntoto wadwala ba mo nipa bi atimi akwahye aden ahodo a ewo nanika no eye ewo eye bunkurugu na kwanduli mensenim ewo eye etifido matenim na danam so basabasa yakosi nyina ne sem adehye bi ewo ba bia ye fra honom eye bim bangu eno etifido matenim wanom ekirem sei nanik eye ohene nom na nanam atrenkodwo etifido matemu aya o madwe so mpese omoma no obeya ohene popoa mekire parliament chief na mo kirem se da bi yamprene chentempeni beya mo twensensan na wode mo kirem sei wanom aka sa anyere na matren konjamo atifidi mantem AT&T wanu mu kirem se mu ntie de na mu kiro se mu po ene de abai moso a ene ka ho bia hamache ma maden ekotwaja ede to ade hia wanum ewo nanik kura no no eye bunkurugu eye nampanduli mansenim ashi adan babro eye 50 houses make say adan mako ba 50 de wanum ashi nyina kirem se ahinsie ne nipa ba bedi eye ohene papa na mo mpe na nanum ampere so de ne se de tie no de aba no enye binie entuwenso ayro sema enu so free tifidi mantem eba enumere yi yade mo nkiremo eso Mount Ghana de bia de na ya soro na se yante asemmone a na kurei ye chikuram yento akasemo senko piemu ewo finfin matenim na krabato di ye kasebo prono so kirem se mame bia ono wadi finhia mako aduanan miensa 43 years na ne den ade esi efumuwa na make say positive one saka no ewo asen eye uraka se camp
na no ewo asenfo su o eye finfi matanim na ne bone wadi enya se ya maame no oyo obi otontonsa ba kakra bi na oye na okuani bi otaya ne customer eba ne nchede bi ada eba tania ma kakra nom sam ne maame ani dende eye asi afumu wayin so osaso tonton sigalete sika ho bim na enka ne kirem se ana no wukwada twamen anuma no nsia ena okuani a onto made asi kuani den edi Osman ekopie mo na ka kye na ose ya maame de ayi me pescalate kakra sigalete mpakaka de twamenum no se ne beje sigalete na ne bo no eye 1 cedi 20 pesos ena Osman yo kuani etua 1 cedi na ka 20 pesos ena ka kire maame efumu wase maame asie we yendada onim se de bia da sa na ye no me ba na me sika no ensunti we de 1 cedi na Nyankopon ya adom e kira me ba 20 pesos metua de amam ena ya maame ne dende eye esi efumu we eti ase de ma no afi kuani Osman akofie ade chen wasan ba bi no ka chen so we de ma ba sigalete na no de no na mu ode pasa no mante be ya mamba konka ho ode ma na oji ye wie pe no ma ya maame esi efumu 1 cedi ye je 5 cedis na maame sesa ene me efumu aka chen na we wura fi sana anu dia beto ye eka 20 pesos enti ba wani ana fanse sa no me de te na okuan ne oh me efumu wa we de te a eba yire evizam sika akai mini bi wa chende de tepe masu betima ya shepa do kwen ya ma miafu mu asehwe na wo pa aba beje sigalete 20 pesos me tie 5 cents ma wo mpene de na mentwe ma wo ha ene kwen se dabe de ma me sra wa de be ya twema me efrize de akono me lasa akani sa woji ade na meti ene osuma se wo mpene ya ma me esefu mu asoso wo mpene ene kwaje ntakwa na kwaje ta ene ye gidi sa ye hu ase ma me esefu mu awomaden atamaba ede adanti Osman kuani kwanti se paw one Osman tuhwi fom se kekra ene ya ma me esefu mu akire mu se wantwe me eye me 20 pesos ne dia watu ahwea enso hwa be mai oh ni bolo edi o ni bolo sabe ne hwa ya ma me esi efu mu awomaden nanu akobom se kapo waka ena krachi Osman nanu dem ete mu sa ye hunu mabo amekese abomade pejano ene akopim wa yaresabe amekese no ye nu ebe ma Osman da wanu ma oja rehwe ne kan kirem se ya ma me ane dende eye esef mu ade oda posifu aka che oboma hwemu akoso wensu no kra hodo a efri asen eye urukase kampa eba no wasinfo sunu potem a maame a owo sport atese ne okoton sigalete edema na onagasa na danfo bebo made abeto niama wa ne nchen ne customer waka ne hwa 20 pesos nti akwajeta awasinfo su ene potem kase ebo no eye official. It's official. DLFM 106.9. Yanto akase bo senko piemu ewa Ghana mampeni John Dramani Mahama na kachi na Ghana mampeni John Dramani Mahama kasa echirem sei oma ya tim sese no ade ba kupa wonim se oba ene oba entime na mum bema ene bema na betimi adam Ghana mampeni ni sade tudwa na emra ba won ho moden ekwashi asofo no mkodi nkuta hom ewo Accra International Conference Center ewo na eye efia dai ogefo abosome ne da toso aduonu nwotwe na Ghana mampeni echirem se ade ba kwa wadadwen ho ehunu ne se oma Ghana pempenso bi atwa mu no mesebe dwafo betina ase ehye mra de koma Ghana mampeni dada na adodan kwa kufa de sonfa ne sanfa se na meye mra sebe betimi aboa na oba ne oba da aba muso we ye chinti etimi enya adwuma ne bema woto denden wache onyonko bema se one ne beda de eye muso ye chinti enya adwuma Ghana mampeni chirem se mra ne de Ghana mampeni dada wanfa ne sanfa ase enti atwam akwa atwam ka bia ne senti ohwe ne zobo ho maden no ne oma Ghana masebe dwam acha amehenen right honorable case for suma na ba bia din kitan na bo no wankasa aban eso samra na ti aya ne foforo na boa na mamra no ode ne sanfa ase nwe na ba ya adwuma na boa na oman Ghana sa kwan hodo ba nipa so efa so na oba ene oba eta na bema ene bema da no homra na ba ya adwuma na boa na Ghana so yatimi afri sate bia bo na ebe boa ma ekwan bi so no sane mugwase betimi apara oman Ghana mampeni de sem sei ade tudwa. I, as a Christian, uphold the principle and the values that only two genders exist, man and woman. And that a marriage is between a man and a woman. I've spoken with the speaker so that
A renewal of the expired DLFM Proper Families 106.9 Bill, Values Bill, should be a bill that is introduced by government rather than as a private member's motion. And it's my hope that that consultation would see a renewed Proper Families Values Bill. And wachi, and a Ghana man penning John Dramani Mahama, Bema Obuada H. Rim say, Adia Bakwan and Idia Chile, our anything. Ghana Sikasem, a Bakwan and Memphis, or man Sikasem said Yana. So I know one word you might baby baby no. A baby, somewhere, any ado. Our immediate priority is to stabilize the economy and restore confidence in Ghana, stabilize our currency, bring down interest rates, reduce inflation, reduce the deficits, and improve the primary balance. We've already begun implementing strategic measures to boost investor confidence, to cut down on wasteful government expenditure, and strengthen our finances. Beyond economic stabilization, we are also focusing on what truly matters, and that is creating jobs to empower our young people. Nekwa no, and a Ghana man penning John Dramani Mahama H. Rim say, Yan can't Ghana for you, I say, or no, and then I saw for no, some Ghana sumpa, or be any how best some na. Why not use before Magana Sika, there should be boom. I quit him on my watching the dat. They sent the Ghana for Yanni Dasso. And when this amendment with the bomb, some Ghana some pum and puntu, etimi abba or my Ghanam. God has guided my steps to this stage, and I believe He will continue to guide my steps to make a success of the responsibility He has given me. During our previous meeting, I assured you of my dedication to better governance if the Lord saw me through the elections. Now that He has done that, I stand here today to reaffirm that promise. Already within the first 120 days of my presidency, we have taken very decisive steps to implement key policies that will steer Ghana towards the progress and prosperity we all seek. One of my first major decisions was to lead by example in the area of governance, that's to keep my word. I pledged to appoint no more than 60 ministers and ensure an efficient and effective government, and I've kept that promise. With my cabinet in place, I'm steadily forming the extended government, ensuring that we have a team that is committed to national service rather than to personal gain. Any awoti ye, Aya Ghana man penning, Bema Obuada, John Dramani Mahama, Nene awoti ye. Yanto akase boss yenko PM. Ewo enkrabu prima temu swafo mechire Greater Accra Regional Minister. Ne den e de honorable Linda Obenewa Akweli Okrum. Odensam atudwe chirim sem. Wapa dwumade ho ntoma oba beboa na oman Ghana make say no. Efia hodo a adokwan yatana ye no. Eto etimi atwa dwumade we de be koso bosum bia boa oman Ghana. Ye mensini ana afen so titu ne kabopre matemo no. Efia hodo adokro ye no. Eso etimi atana ye nso ne matumi akwankan ye pa. Etimi ede amanka bopre matemo. Na dwumade no pa ho ntoma ewo Madina ene anopa yata. Na dwumade ne nyasem kuma etite na nimpo nyina kopie mu ho no ma na nyasem kuma kura. Every day, the former man and Yana Kupiebi, and I'm not in Confianso Echo, bin addition bombarding, Eboa Waste Management Services providers to want to pay Mamma Madame, Equata Jumedia, yet your mamma, dear, Esha said Jumedia, we know, a bit me concan and Matmaconcan, Ediama and Cabuprint Matemum. Namaya Mambe, a ye, Honorable Okrokas and Uchim Sem. I will in the own sense, a do babia, Eddin Papa, and can ye take, obeying a baby, not the ball at the ato, and America and your do equity of main, a dozen year pam. Wakasa chirem se yedi ehun nimpa e ba ma yenso yapom den atuma konkanti ohwe ani musan ko po ya adwumade wa pa ontuman e beboa emefia hodo a adokurika bopre matemu no eso atumi atem ya ma me honorable Linda Obenewa Akweli Okro chirem se Ghana fo nyina yenta nachi evise na mekese no nimpa dodo na di figugu montene so a obi anwe ho o chirem a se ye boye ho maden boa me efia situ a Ghana nso ye banyina che e ma man so akwani won puntum o chirem a ekapa aban ebo e obola sesa ho no e ha dwen ye pantie nyina ye momaden ne ye fa ye ho fa nkyem se betia wa na bosum bia do ne ye clean up exercise na ne ma akon kama Ghana nso efi adwale ye no eso etimi ate ye befa akonya esu ada obi bia se meni agi me ba market a menim se na city and then we da me sakaye de yankupon sham ye besra mu se mu beti a cholera ye den aba na dia na di cholera ne ba aye fi na di ba nti abasam
Yempese efi no be ma yare because ubre chese obegina wiasu na obesia oniama wato ewie na echie sika kaka obenya odi be hwe ho no udi koye de udi ko sa ho yare enti na ne yesi yeba lunchi and regional sanitation day enche His Excellency John Dramani Mahama ye president papabi oba abelanchi the National Sanitation Day on lanchia measures odi be tu ho no ye gidi se obi abeye dey oba comply with the directive so the be ya obi bia ho be ye dey e be to no ni asa ka chemu se mamu mani nye enepe ye kwa na enu anu no ejuma na ye ba be ye enye nipa ba ko ejuma jisa ye nyina ye dey ye kabom ye baako ansa ye betimi aye ejuma no mumbua ye ne yensu ye nye dey ye mboa mo ye mba ha se ye ba be pamo obia e wa ha se dabi ye ba abe edi directive abetu honmu se be ye nyina ye be disu a obia ho be ye dey DLFM 106.9 Eni a woti ye eye Greater Accra Regional Minister ne den e de honorable Linda Obenewa Akwele Okro ena woti ne nen ne kwakra mo no ena Chief Corporate Communications Officer e de Majospon Group of Companies eye ya mame Sofia eye kujoji ena wo kire misem Ghana fo nyinada ode ade sade to manim monta wonu machi evise fia hodo wa adukro man no ha dwen ye pa se betena o man mu na efia dwale ye de enya de pa o kire mo enne ya tena yi nada aye fi ena nyarwa hodo na ha o man ti ye nyina ye ntampani fo kine mo na efi no eso intimate wakaza kire misem ya pomuden ejina efia hodo ya ye ne se tu ase ya pomuden so ebetimi akonka wakaza kire misem se fia situ o man Ghana mu a edwadie ene dwumadi ahodo ekoso no mpunto obekoso magana nso ye nyina da ye ne atuma je momade ne enta eche ne efia hodo adokoro ye no bosum be de ye fa ye mfa nhyem na ye ntu efia se e wo man Ghana mu sa ahonidi adwuma we enyo ba akofo adwuma ye nyina na ye bebo maye ama na ye fe na ye gedi sensanya ye nga hyasi ye rinja no sa na mom na mrebia mu no ye be ma ye ngani ada ho obi abehwe se me nko a bebia megina no anya bia e hotel ana se me bebia megina na hotel na wo so bebia ogina na hotel ye gina ye di boma o man ni nyina mu betel nti anope Mijina ye papa na emu eda obia se mo piesa se mo beboa ama dwumadi en ahyasi ebetumi akosuye eje di se manage se DLFM 106.9 me drive ama na koye ama because anya ne sa tembi aje so obi beboa yen but adwuma eti se yankasa nso ye di ye hojim ti eda masepa eni a woti ye eye Chief Corporate Communications Officer Ede Majospon Group of Companies ne den Ede Sofia kujoji ene wo chirem se Ghana fo nyina ye nta chire ne yemwa na efia hodo adokoro ye no ase entumi entu amane boy ye nsem chire ni Sammy Opoku ene de ebesom yen enumre yi ye nto akase mozen ko pie mam e wo kokomemre eno no e wa ye waso central mensini mo kabopremantanim adehana akasa de adesre Ede ato Ghana Water Company Limited penifo ani mu se enso ho akwatwe ma mekese wonu munye nso mpo efa nware ebini wu kire mu se dwumade ahodo mu die dodo na da aya dwadifo ebini mu nuane ton mekese munye nso emfa no aduane ntia ma ho kire pa na ba wonu mosom ade hye kire mu se mekese no Ghana Water Company Limited penifo yi atinya bosum bia do a enso ka mu twene ma ye flat rate ene bosum do a o ma hye sika na de ato ho enya mita asem se tenga na se wutua bosum du a wutua na pepepe sensu amau ubetua ade hire kire mi se Ghana Water Company Limited bone be na yade ayemom ba sensu ibadwa da e mabio ekopem na wotwe omu kire se ombra papa nei mema ne bimpo akire mi se e ma ne bo omo so mo se na nse mu mpa adwade omu kire manya dwa na mompe ensu na nga se ma ento mu dwade ba akon ade akra mbo nsu ho banti de akoso atete pam e ma ne bia ka se kire mi se mekese na ma ho kire ene yakom ena aba efri sem wonbombo de ye nuane ton enuane ye yesusabe eyensuo na ede ye na nsuo ne ma no and Ghana Water Company Limited mo pese munyuma egu anam wo de adesre ede ato Ghana mpanifo anim sem efri na ekọ ensuo ho akọ atwene mo de mfo manimfa nkire mu okokomem na nkwa boa na efri ensuo ho akọ atwene wa hwe ne bedu baabi no ekom ene beku adehye a wonum ewo kokomem o de ombo de gemre ede nsem sei ede to di yer kasebo enim
enye bako say e week o mutimi ma nsuo once e to ba bi kra makra enti nsuo ho asem de kokomi we agba no dura enye ma ye kra enti yes Ghana water company say so mutie ya ye nsuo no ye pese ye nya no from Monday to Monday na ebo no so na omaya ma ye mu bi no fixed price no enti nsuo ni mba no e bia once na ye nya na ve boso no mo de bed bebre aba ye be den ye enti yes ro ma ye nsuo no ho asem ne ye gina na so yes ro mo omu bi nsuo ni mai sometimes yet misua gallons na yakobu nsuo chichichi ansa na dia be edwani emekwa ye say ye pie tem ansa na yakobu DLFM 106.9 you are Monday pe mu bi pa san mo tumbio eni si yenye nsuo pa ana price na so dia maso eni so yenye omu tum sana yenye nsuo dia bi o ye kwakobu ansa na ma bebie omu ba what a months draw na water bill no so aba bebre yentimi nsia pa mu cho yenye nsuo pa e dia ton ade dia meka cha ban ni se omboa ye no hwe water bill no so mai onhwe mai na ombie catch water company no ombie pipe ni mai eyesa no mo kase ye mmema ne na sebio ye mpa adwade enso enye sa nsuo ni na ema ye nya nsuo enti enya aka from Monday to Monday omso omasan Ghana water for so the fixed price abeto nsuo so a ema ubuo wa mu sky so a ye beje wanya ya 1 to scan ye 2 pipe mu wo pack of your pipe ne ba ne wala ka no ba ya pepepe abo ne ne kai kokomem no bi agba mi road na afa wo pipe ya yiro kwa wo twa ne o manya ba pipes ni bi so piepie wo kwan ni ti ka be fa so sa na ya na ha adwen nti ni nya gina kwan ni so titire kwan na asa enye ama pipes no e piepie nti ka be fa ria npe na afa sama pipes ni nya ntama nsi okra eno so shake wo kakra eni a woti ye aya desha wona mo kokomemre no wa ya waso eye central empesu aso na mu kire mi say enso ho aye den panti adehye no wonom ehunya emoye pa we ye gya we so adan ye ho ye ba ye de kase bone ka kire ni ada beto aso e de asomo Makwentu ohunsam eye medadwen nanso meyensam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie mamini ntrel Sunday Sam's consult edi britia wabi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma mentre wo mo echere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono mo a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yetie ehudie nti we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media Yamamo akwa ba fiankenka Ghana fa adwenche ni be emfanso mo we eye master planner junior Kintampo ana wo kirem se ohwe live edi free Kintampo na dwumadie no emu eda ye pa ana wo kirem se ohwe Ghana mampani John Dramani Mahama state of the nation address na de ba na dia e kirem se Ghana for future de bi ni ho ye ni da ache kra ye ni da ache ba kokra ana we si kirem se ni de ye hama eye dem na wo kirem se de bia da Ghana oha nko na ye hie awrade boye ho ban wate Kofi Parliament em se nyame Nhyiraba Kwadwo Sammy bi pa na dwumade aye bo ne mu de no hwe live edi free eye agona bobikuma apaya da same wensu every Richard ahwe ena wo kirem se ka se bo ne mu de pa Nhyiraba Yankopon Nhyira pa na dwumade a wo bo edema o my konkro Ghana na wo kirem se hwe live edi free eye great station ho DJ Ghana man fidie no so enti ene o maye ko pa yanso ya da same Ghana ni wedie sima be mienu pe so fana me so fana yente ni se tew na paka diet o metoa esese ne yakopama so nsem mehwe gu mfa mayen asema ye bisani Christian Methodist School a ewo new apreku ewa ga South Mensenem de asie ni yeso obi akwa wia fon ya papa na som saa makwalanim na no nyina tete abofo kwa wia akwakwa wuro bishopum o masa ato no akọ brimu no eprepra no ema de aye na kwageta bebia mofra mienu ne da no ano oten Andra so Kwame Nkrumah University of Science and Technology so ba da form team Ghana edusia ho nsensem ya kwa ne 053450 19905934065 hello majo Daleta hey senior we afi oh Daleta apom ti sen nyame adom senior man
Osina me to nkan from am say wo kan news na me ni timi gia me feel it American on American yam right. Me da se senior yenko. Da me taw ni mi bi. Da bi o. Enu ma bi koso Ghana ha 7 previous as a man kwa na wo Ghana na so ntisa. Impenifo se jai sa ya man kaso ya manenka. Say the wow. Na wan kan wish ye pia so. Wow. Nanse ya hwe KNUST. Obi na ye kunu ho. Say sa instant justice ne na se for no. Director ya hwehwe ne mama yo afi de twa de promo mo ne so nchine kura ne sa mobile money vendors ya ye kukunkunku mo basa beda say great we afenya me nchira pa ya mre nti no wadwenhwe ne mu da ho yi pa nya me nchira bebre. Hello, good evening. Hello, evening. Ipa chodi me bia kasa free molo bia de me kasa fitam senior me ntia numre na she you say wow sha abrabo ayebo school na nkola yi koya na anu ne asem no you say school for no crap one mo teachers no school mo you say akwa is life e be say abai ni school o ma bia me free mo you say ye mo abai bi enti sitimpa that me da se pa e be fa ye mfa na kola 0534050199 na pakajit efa ko pa maso nsem no emeso. Hello majo. Hello, good evening. Good evening. How feel? Did me be akase free? Ya femi Christian mi kase free sama Newtown. Ma yenti anumre yi. Nkola ni die, ajinya mi pe o. Ajinya mi pe. Yem bom pa bi bia be yi. Mate, ya da si bebre. Hello majo. Hello, good evening. Vi o pa chodo ni. Odo fa me pon. Me say akwala bonia. Amofa aso twen mano because awofo no wo fie no bi o tete ne ba yie won ko school se ko bu obi ba boni fa police for isan kano but o pe ba bu obi ba sa de so ko yaro ma bon ti be wi adie no mu no mu ya nwa ba si no awo ba ni ba bi o mu sa se secondary school no do okay ya da se bebre nya me nhira opa me sra frefo no ahoma no aye busy pa na nso mre nti yentumi emfo bia mo mfa ncha yempa kasebo ne agina we so e de asi emusemufo eye maze mebe entwene semu e de ema yen DJ Omalion so de ekopie mu e wo Facebook no esom okenken ambeso manimre no e de amaje so eye takrade kodwokrum twebe wo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mesaso ama pakaje tabetenase na group amaso nsem no o de atoso e de mamum nyina mo ene tia adehye DL Power Sports. Emuade. Ejawom. That DL Power Sports. Emuade. Ejawom. That down. DL Power Sports. Emuade. Ejawom. That down. Abusia enanyimre mayansama wadwon ensama wakwaba. Emfambra enkrampumpuni wantam. Ajatum kasafide kase ba kopesu DL. Ohane nsia echiripo enkron. Fiada nyumere wedo se agudie momrante yetena se na agudie monsama yakwakope ede akoma semufo watena se ahwehwem wasone so wu so intebeni nyina wayidi afimni akede osi emodu otiefo edi tie se wote na ohwefo edi hwe se wohwe na yen okafo nso no edi kase yakane yatena se a yede ebabesomo agudie monsama dia de ncheche edi adane bumfumpa ewo Ghana ha bibrem ene broni cross yaturidi DL Power Sports update na nanwumre yesin kunya yede babesomo enti babibia obi ayema wadwo ema wakwaba ene entena na yamfa DL Power Sports update Fridays evening edition no yamfa besomo na huni ekọ ene nieba ensoso wo ho a enye asem keto akora ewo na yetena sesei dia na wahun se adwumakuo bi adawroma ena yedi DL Power Sports no edeba ababesomo na yamfa sida kese asida chenchirenche emfama Lumba ensupa na Lumba ensupa ayensu abadwama so a emuti emode Food and Drugs Authority ayenhwehwemu afa waje atum se obepiem wo Ghana na opensu emu ade na yekroje na wono mele ko nipaduam a enkofo how emaw na mo be horo nipaduanum dia enwane Lumba ensupa enti babibia wo na nwumere ya wotie me no efiefiem nsu amonom no
Lumba nsupa nkwala ne kosku a momfa Lumba nsupa ne maomo na omomfa nkwa no achi nso no dwumadie bia wodi efiti abadi nto aware na aware eye na abafie dwumadie bia wodi bia no fa Lumba nsupa no efa som wa hoho eno achi nso mo amutuntonso efi water depot ahodo ekosi provision stores ahodo ene cars na mu distributing so ene traffic mu for mu nyina no Lumba nsupa na monton bibi bia fa nsu a yenom ho de eno ane Lumba nsupa mo amwo dance ma ne patem wo say atadwe mate dende madam abanyameche eye distributor ewo dance ma ne patem wo be hu no ewo appeal to slen oben Lumba sport no fre madam abanyameche dance ma ne patem for no ewo 0557 349 401 ofanko ne patem for no so no Mama Vic ewo ofanko ene ne patem wo na Washington Bay yes PT ewo ena ubehu Mama Vic enso ewo 0500 680 783 ofanko ne patem ne nsawomu fo ni nyina momfra Mama Vic na monso mobenyamo de from afar kwa bia fum taikire ye de nsam no ede eba DJ Omarion ede ato aba funtintan kese ne so Facebook DLFM 106.9 and YouTube nso no DLFM 106.9 me amede nsam no eba no edi ameje so no ya gensu ano de hye Apakan GH the Blizzard kini yentie we ya ba ye besi fam ne ya hye nsam na sene anwumre ede amount Apakan GH wode nyansa de wadiawo wo interview wo kasai wa hobrase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti kajagu ena anwumre ye kajagu mu de amount dia sese no adu fiade bia na ye nko no gidigidi bia na otwe mu ni nyina no ensama ye de ba na kese na wo mu no ne apiki ba mienu bi na mo atiefo na mutie yen fiti juada be si fiada no yama mo kwan na mo akire mo adwen ewo wonti no edu fiada se ya peke big stories no emu be mienu ne yama mo kwan na mo so mo anya bread ya akire mo adwen de afa nsam na otwimu ni nyina no ye di agu ode ama na enanwumre nsam mienu a mehwe na mene atiefo no ye di nkomo no mo abekire mo adwen edi kan eyendra State of the Nation address wo Ghana emrahye bedwam no His Excellency John Dramani Mahama edi kwotu jase fiti nekwei Black Stars no Ghana for na ebon ka enti tax ne ade ne budget no sa kataso muamu aso kokoamu ade no watwam ebinsi se yakobo Black Stars game bi na budget bi betodwa obema Ghana for aso ate na Ghana for na edi omutas etua no omahu ne ewom yebedi unkomo na anwumre te over 5 minutes na ye bie course no ede amatie for yentie nsama His Excellency John Dramani Mahama ede atudwa ne yentie mrasesia osise se Black Stars budget no secret ese betodwa na Ghana phone taxpayers money no mu sika eko Black Stars no. There will be no secrecy in how much the government spends on the national teams. The budgets presented by the FA and other sports associations must be known by the public. After all, it is the taxpayers' funds that are used to fund these activities. His Excellency John Dramani Mahama ena wateninka enso so ewo na osari to just say next month Black Stars na ne nyama nkoya enka ne performance re da na dina abafem no na yakobo 2 World Cup qualifying games. When instructed sports minister in the office say, omu hodi GFA no accountable na ya prepare kobosa game no BBBF for budget mu bia no omu magana fo na omu hodi GFA no accountable any other federations ni nyina ese mubebu ankonta yentie His Excellency John Dramani Mahama. Next month, the senior national team, the Black Stars, which is now a pale shadow of its former glory, will play 2 World Cup qualifying matches. I've instructed my office and the Minister for Sports and Recreation to hold the Ghana Football Association accountable to the people of Ghana as we prepare for these games, especially regarding the budget of the FA. Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama and or the atuja say 15 the Black Stars budget and your kukuoma de bi me say Ghana for omo de tas etua any federations in na musika sem nyina no e say babonte na Ghana for ehu ye bisa say sa asem ya mampani eken
eno na beboa na Blasters ne Ghana fo asenya mugidie biem na Ghana fo abedi akire ne ade ana is it the right thing to be done ana ye bedi unkomo and afenso Ghana Premier League mpanifo chirima on the 7th day of March 2025 yes a resume o hwe asem ye sia ne nhihye agye ni dia gu akwam na is it the right time say Ghana Premier League no ebe resume ana ye di sansem we unkomo na wotwemu yinsem kese mienu a epie yen wo ya agudiem no ye di unkomo tetete ne abanye tiefo ne nchen afa mo course kakra na ye wie wa amanone na ya sorry so Bismarck edu say aba be kam bra ma adwen Apakan yenua na etisan you agusu shira hope so on so here. Oh yes we there okusi empie wi a Friday bia say ya na e be. Oh okay, fantastic. Once na otwe na ye presentation is I say your mate for no kwan na almost on sama kese na esi e no mo de o ma no tum ansa na ya ba me da enti freestyle Friday enti Friday bia say na ye be ye no. Yes, Bismarck by 4-5 minutes be mamintio. Mampeni say Blasters budget everything neko enye secret biem. E say be Tom one team Ghana for taxpayers money and ye di to any other sporting federations no. Or musika seminar say about one na Ghana for who share beboa and a leggings on pen for 7th March. Ye mo share share ye di go akwemna. Is it the right time to play the Ghana Premier League? Well, Apakan me das na dedika ni enche tiefo na hwefo adanda mo ne DL 106.9 ehwibom na omampani asem no se yeto abawie ya yenya His Excellency John Dramani Mahama as our president no afia ya na me beka se menei sebi omampani John Dramani Mahama onhia me ametie mafutuo asu se hawa obe govern Ghana because dedika no wahu power da ana wako hu opposition da ana afi wasa be hu power and sebi mpanifo ka se mi se obakwasia yentua so mpiro ena metimi aka se how Ghana fonya ni mugidie to aba no boom edema no I think say o hwe no na se afi wo sa hwe se okotena afi no entotoye ni mistakes bi a you know initial and as a previous time otimi wini say omampani na I think say we suanya anta 2014 Brazil ni esi yes or the suanya de because we suanya de sebi we suanya de pa entino going forward na we sanya sa tumi no pese o make sure say on some repeat some mistakes are initially or no and for omampani to come out to tell us this no me ametie wenya me support because we are all in this country I call Cote d'Ivoire, Afcon. Budget copy be up to now be any budget no. And last previous World Cup called Qatar. At the time His Excellency former President Nana Akufo-Addo. Oh yes, companies and institutions already fund Ghana Blasters no. I think the MTN no na say be $2 million and them Blasters. E ko buy a budget we've seen and we've had couple of instances Blasters of Ghana tournament aba and now say even friendly matches. We've seen couple of times yenya sponsorship deal Blackstar shirt nim obi amebu akontant train and ya say the so-called football people no bim ebinya ekwenya timika say they omuni kwan so like they don't owe anybody accountability omuni accountable mo bia and omampani me dana sepa and I hope say the work no minister no so the be or the obegina so e dey adwuma because GF what no meka say omo smart people because I say small cycle and akwa say amwawe enkrane ukotoma ombere wiye entino omampani atia sports minister so and so say tournament bia Blasters be ko bia na wo say oman no yetimamufuo no yehu se sika sei na epiem ye de sei na ebo Blaster no bra and ye be bo omampani abaso and going forward no ye hwe ni mu say nyame ya adoma say Afcon de anye nyame ya adoma World Cup no mrante no bebo modern na ya qualify na fi ya take it from there. Now do you think say ebebo ankrofo say banisa as a Ghana for be anybody Blaster sika sem na chibro ebebo Apakan ebebo because say agwa say performance no Black Stars omuntimi man yinti ama odo Ghanaian say o matimi na ngasa atwe firo enti say koba say ye bie niam so ama Ghana ni bia hu say na ekwa I think say obia benya gide say at least sebi me ko talk groceries e wo matter VAT me tikita VAT e wo so me say
indirectly me to tax omo me ya ban adwuma ne ne ma ne mo gye omo salary tax yetete omo nyina be hu say oh at least anya hwe krampo no say ni say na tax ne ya I think say beboa and the mo mampani aba so now quick one on the Ghana Premier League Apakan I think say ene de ye ba brobro so kakra eni a ochina nyame ya doma ye ba betena se ne ya defi deep into it sure na meka ne say ade no de aba bia nya aba sebi nana pole wawuo no sebi league ne hodi anase cancela emfa ne mankwam ye twen ye de kra ema ne mankwam entino empanifo se yesu kra ya him yes yesu kra ya him entino sene empanifo aya say nei seventh match but the American say say some the protocols be about enhanced match day safety and security protocols and they say 7th match games na no maybe to I'll go to the stadium. I'm not going to the stadium to enjoy football. But me question say enhanced match day safety protocols and security protocols na omo dey go akwam omo ya na because we are all here and MTN FA Cup you how omo parody security personnel over 400 one game pim into no 7th match game a ebe ba so ni nyina no me meko stadium akohwe bi and me kwahwe say entotoye ene niam ampanifo de agu akwamu say yendi so sene ebe ya ebe bo bi bia ene o stakeholder be it a football fan be it referee and as players and as coaches no san totoye no ebetimi aboa na and as we sit here metimi aka GFN no wabono modern asem ni si ya wanda so and as wantena so ene we share club CEOs no and we say share supporters you know leaders no and a fake crampo no announce we say share media you see and when you now say and media no it didn't meet just the media on my referee committee no and penifoni bi na be share media no mo church the how do you call it rules and regulations yes in the game and to which say obi akwa stadium anya hwekura no one club administrators na share yehu niama ye ya ye betimi ayeden aboama safety and security protocols na akwa initially se be hwa game bi akoso a first half we be see obi no asi inner perimeter so okokasa chere the boys so I ask myself say identity fe offer team technical handlers coaches and assistants and others because we a club owner and I say CEO and I say yama first half now be see inner perimeter say only players kokasa I don't see the essence of fat coaches so there can say yama GF abaso assembly by no oma to anamo intini ehwe ni mu say titiri ni fans for no akita for no yesre adwebra bibia enkoda na afi yemboa na ye game no nso nkoso Apakan merase eno eye Bismarck edu say Freestyle Friday na watene nkan Friday bia no yetena se na wotwimu no ensama kese esisi na yafamu ba mienu na yedi won komo kakra bi samre dia memfa be 3 course bi na yenye ne yansore so na yamfa ma no ne kakra bi nto aso ne yansore so na DJ Hitman Embra samre dia obetumi aba 0534050199 and 0593406565 Freestyle Friday bra na onso bechere wadwen pache odi ni bia okasafi. Hello. Yes sir, good evening. Pacho, good evening. No. I'm Pacho odi ni bia okasafi. Pacho Dixon bada ko kujiji druga kasafi eduko sneveji. Dixon Pacho yentio. Na mimi papa ni mapambo maskiso na mangana. Mitini ya uniana kana is super papa. Onipedia oko out na man second chance no. Oyene ntutu nti se wo hwe Ghana man pene se no kasapa na ubi anya na chipa na football so se na Ghana atapa sam ni nya en chefa na oda eni yemu obra temu na okese isi obema nya nyina ififi na ubi ehubuni ebebu ayen am prayers na asabe once one fa one yiri nchime yakokoya san yetima kem okay ye wuzi skase na wuje wo yenchen nti ti wogi ni ya once one mobo ni na fe so ya besere won local press one for ngura blast ni mremu ayen okay yansi yada se drogba mpacha odi ni ba bia kasafie dabi wentumi enyina so enso ewo ho no mo 0534050199 and 0593406565 yamfa ba emi no bi nkan na mpacha odi ni ba bia kasafie. Hello. Apakan. Yes sir. My address. Mpacha omeje oso.
Modi Ajuma. Yeah, that's it. We are David, Mr. Pram, Namita for that. If you had a line, I had the Papa and Mate, David Pram, Pachentil. Don't my mistake. His Excellency Don Zamani Mahama. Me, but Rusa, I need to Sabi, the president, Eddie Baidi. I am saying this one, Omano, any football, any I good idea. Sent and for that me to Tinyama, everything is shining so, and the Ghana blast and Ghana football and Ghana sports. Those call Nyayakan is lesser those sports in the year. Yeah, me, those days, now Zuma Kokuma, in the 90s, early 80s. 80s and the late 90s. Okay, that's it. To what? But boxing. Mate, yeah, that's it. All right. And the president has it. Okay. If you say no, the abandoned then this sport minister, no, only the main architect. Mate, yeah, that's it. I'm fancy. All right. Okay. Bye. Pacho, last call, I would baby Akasafi. NS Adentam Pacho into you. Number 1 to say. Poindron, and Pacho on sway. Okay, Pacho into you. Black Star, no man could free time on Black Zero. The person and Shankano. NST. Mpacho position work line mu yetwitwitwi. But I don't mean I have fed them madam yentio. I mean time a blaster say here time on call Brazil no. I want to start free because no me kwesi se o mantimi anhwa anka. Enti obi aye de ope o blaster. Ana Ghana league no so de enti akwa en free teams no. E free coach ayi no, left for no mood no. Because omo kwa akodi a ehwe omo botom. So because left free, I would take the source and Google Park as well. No, and to a mine, dear, Yenian Catan, and never boy, and so if we near Timidas and Yamislau. Mate, Yanso, Yedasi, say, or buy a war honum. Yen to mean for phobia, Yamia Duma, or China by your farm course. No, till bear 1 minute to be woman on it. Na DJ Hitman Embra Endra games to me etuja na Endra games etuja na La Liga no mono ana English Premier League no bobo ko efen West Ham United Leicester City bo makamino omo entmanti ena Italy no Italian no Bologna bobo ko efen AC Milan bo makamino a omo team ba ko na nwumre no uremu ewo Europa games ebetodwa Spanish La Liga no ebo no twa Real Valladolid any Las Palmas bebo ena German Bundesliga no ebo 7:30 VfB Stuttgart ene Bayern Munich ebebo Italy Italian ebo 7:45 for Fiorentina ene Lecce bebo ena France French Liga no ebo 7:45 for AS Monaco ene Reims bebo ene England no na otwi FA Cup round 5 games no mobo ebo 8 p.m. na nwumre a Aston Villa ene Cardiff City ebebo ene a yede wonsam emau ensoso wo ho a enye asem keto akra na Darwin Nunes Uruguay abrante a obone boy de mabobo kwa ye friend Liverpool report ayebani se Liverpool sa abrante no ne monmo fem chances no se obo tuguani enti sama team awire ready bi an odi skaba na Liverpool for pair ombeje no meja abrante friend no Darwin Nunes muama na wakwa akosi akan a ye de wonsam e de ma Freddy Valverde enso fi Uruguay obone boy e de ma Real Madrid report ayebani sa abrante na pick knock into Real Madrid game na otwi omane Real Betis bebo La Liga no Federico Valverde into me bobi na momo no according to Real Madrid almost see week here ba be no Real Madrid quarter finals UEFA Champions first leg against Atletico Madrid no Federico Valverde wetuma bobia ye de won some de ma yam fancy nyame adom ochena ebo anopa no nkron 9 am ekosi 12 noon no ye be ba na ne aka echi bia no ye de abro DJ Mario me de birthday we be ma fato so na me fan sorry enne me chairman birthday yes Richard Nana Boro CEO edema Riches in Ventures Riches in Barbershop ne dia o young boy na mo sika bon a hot ne pampan no bruta
na Richard Nanaboro yes CEO Edma Riches in Ventures Riches in Barbershop DLFM yenchen ya ben new lucky no nidia yes ene Richard Nanaboro yes rich ene wawoda chairman happy special birthday to you nyame nhyira wanya okese on to nkwanem akuma pa kita no onyina so mfa nhyira na nkwa tenten ya odia odidi mani pa bidi pa ntino Richard Nanaboro chairman happy special birthday to you nyame nhyira na onya okese no to nkwandem na bibia enye fine emfa emao Bismarck yeko well Apakan DJ Hitmanaba yeah minchia me boss senior ochia I Richie there minso minchia me boss Dr. Richard Odro yeah specialist no so didi mami bidi ntino e bank ran hai osusomu kakra nti memfa konya isu na minchia no nyame yadoma no panso atiefo betienka sure abusia ye di SC asida kese nkoma kwame from afar Otechiri yedi nsam no edibaye DJ Omarion enso de yanko Facebook and YouTube ema munya bi hwe aseda eye ne de me amede nsam no edibaye no edin ameje so no eye ayensu ano de hye Apakan GH the Blessed King nyame adom kina no pa no nkro 9 am ekosi 12 noon yenhia ne yamfa DL Power Sports embro ya west surprises bebre ewo show no so kina edemont nyame adom kina yenhia na yamfa ni aka echi bia mbrewa no pa no nkron ekosi dumie no DJ Hitman eba no the Fridays edition of Awoso no abe woso mo enya sam ketokra DJ Hitman take you over